Makan guys, makan. Nangis bet. Makan deh. Makan. Sok ceng walarag. Kot kremil. Halo. Halo, mangan di saya. Jeung Kang Daunan. Teh Joan. Kang Saning nanaon. Bu, Apa di dia tuh? Anda mau enggak alatnya? Berarti mah. uy ngamal dahar keur diet. Lumayan lah. Banyak Ada bulu. di mana? Mal Tongo. Bismillah. Banyak ada dahar. Memang Nurdi. keur diet euy. Hajat naon? 40 poena. Oh. Saha? Menudin hajat. Hajat naon? Ada yang ngajak ya. Oh, ih mun ada. Apa mata asli? Ih abuy ujang dadan. Aliman. Saha? Untung ada nyang dia. 40 ke saha eta? Orok. Indung. Maok nih. Mana? Enggak. Teu basa Bus, mun aya. Liwat Mang Bok. Lah euy. sekusep goron ayo. Sep. Bayar menyamperkeun. Halo kawan-kawan semuanya, yuk kita makan-makan bersama, ayo kita bareng-bareng makan. Suka nama dahar mohon kita makan nyamperkeun ka dieu. Sok konsen. Mun aya dahar. Hayo video. Video kayaknya haban. Dahar ke coba. Urang mah mun dahar rame dia dahar langsung. Tara dahar euy ngana. Lumayan lah main. Asin bawa. Kita dipululukeun. Di awalnya mon. Tuh dia itu mah bunuh. Sok beakeun. Burung aja. Kapan beres sacomot karon. Naon kucing? Kucing naon? Sangu geuleugkeun. Heeh. Lagi temennya jengkol Enggak ada gak temennya. Ada aboy bongprok. Mah di daharan mah ini dahar. Dahar ya. Teu dah hayangeun. Apaan bang? Kalaparan main ucing lah urusan ucing kalunya mayan lah. Kalunya. Kalau ada anak kalau juga tukang ke. Kita itu kan ada. Bek saladana ya. Tika dahar salada mah aboy ya. Ayo bolong itu. Lebat teh. Lu bateng gede nang ya. Heeh, lebat teh dengan. Samudana loba ya. Kan dilebak nopat dia. Lain gajah bisa saya tengah ya. Ngebut seetik aja segitu nambuk ya. Mau ada bieu. Kan bieu mah ada bisi bae ka urang karunya. Aya sama akan ucing-ucing atuh. Angkat Kedengeran mah abang urang. Kuatan sambal di dahan kan sambal kuat kan. Kuat. Baru ucing teh kalau di gembrong putih lantap ya. Kan ke laparan beneran tadi beuna. Ya pernah kita berak. Ya. Ada asin mana euy? Turun ke tengah. Enggak ambil. Ada lagi sekieu bae nya pernah nya. Aman pasang seubeuh euy. Aman tameh tanah. Sangu ibu nama bayang lobak yang gini. Ning anu kas kamari ngelemetan harang keneh. Di mama ali nang ngaliwat. Kamar nu penting. Teu mangalima 30 urang. Ya. Teu mangaliwat. Sak resep lah bajeuna mah. Baik. Yang masuk. Tahun mudahan. Mau dahar enggak mau? Mudahan. Ya ini agak sanggup loh, padahal mau teh. Mau ah. Lihat mau. Mudahan aja sekali. PRW, lu pakai PRW. Iya ya. PRW. Tadi dengerin lu pakai PRW. Bedol. Bedol sanggup. Mantep, kadeh lah malatot. Mantep. Enggak segitu. Kadeh lah malatot ngomong. Ladang. Lu asli kaluang. Mana? Ini jewang. Is aboy mah di ruang aslina. Iya asin di tapi ngali. Ngarang naon aboy? Ikan. Mana ikan ayam? Anta mangi-mangi. Sakawadokna we. Ya ini cenah lah kata. Bahe saya project kita ini. Kemerdekaan aing. Dahan kan dahan di masa ba? Ada goreng tahu. Ada jengkol mah aing. Ban teh mana ban?
Dulu gua yang coklat. Bukan coklatnya. Kenal. Bang, Bang kenal. sama bang. Dan alus. Alus. Jadi kan tuh. Ini balik orang. Orang lain orang apa bungkus. Ngakeun kayak robak. Mana orang eureuk ya? Ngomong beak jangan tenang. Biarkeun sebedak lah bah. Membawa ah. Mantap. Ya mantap. Iya enggak tahu ka dieu tah. Mantep asin mantep. Asin? Enggak asin dah. Baik asin aja ya. Juga sedang bubur si kayu. Dikasih tadi mana aja. Mingguan asin dulu bang. Asin dulu ya. Bang. Mana ada boga. Mau apa? Hah? Ya. Atuh. Ah, nyananya dah ada mah euy. Ngakuan. Bener. Kudu beak pokokna mah. Kakak rek bieu satu dah. Salah mana orang? Ya. Salah juga. Itu soalnya tukang tuh buru. Belum noyak ya. Mana? Nah, kumaha bareukeun. Kudu imet pokokna mah. Aku juk lejat elok di jalan ya. Geunah pucuk lejat mah. Ada panganan beak tahu. Yang kau yang udah sadar mah bah. Itu jengkol asin jengkol ya. Ada ngabuk bro, ya mah aman cokot sama. Boy. Ya tadi tambahin jengkol di hareupeun ya. Tadi tinggal 6 kali. Ayo 60 cek budak lagi tinggal dia. Asin mah. Udah ini kok sudah lain daharan bener.